nyuma y'uko iperereza ry'u Burundi ritanze amakuru akomeye cyane amwe ahambaye ku mutekano w'igihugu cy'u Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatumije inama y'abajenero bakomeye cyane mu Burundi, cyane cyane abarwanya urugamba rwa CNDD-FDD, kugira ngo baganire ku kibazo gikomeye cyane ku mutekano na diplomasi y'u Burundi. Iki ni ikibazo kiri bwige ku kibazo gikomeye cyane cya General Godefroid Niyombare, byakomeje kuvugwa yuko afite igisirikare gikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru ikomeje kuba mu gihugu cy'u Burundi ibaye nyuma yuko bivuzwe bitangajwe n'iperereza ry'u Burundi, ubwo bivugwa yuko General Godefroid Niyombare yatangiye gushinga igisirikare gikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Iki ni igisirikare kigizwe n'impunzi zavuye muri Tanzania, ngo kikaba ari igisirikare gikomeye cyane, kandi uyu mugabo General Godefroid Niyombare akaba azwi cyane mu bajenero bakomeye cyane nabo batangije urugamba rwa CNDD-FDD. Ubu General Godefroid Niyombare akaba yarakuriye iperereza mu Burundi, akaba yarabaye ambasaderi w'u Burundi mu gihugu cya Kenya, akaba ari umugabo utinyitse ufite igitinyiro gikomeye cyane mu Burundi. Ibyo bikaba byarasubiwemo igihe yatangazaga ko yakoze kudeta mu Burundi mu mwaka wa 2015 ku butegetsi bw'uwari perezida umuhisi nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Ubu kuri uyu munsi Godefroid Niyombare amakuru akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku makuru mu iperereza riva hara mu gihugu cy'u Burundi, aravuga yuko Godefroid Niyombare noneho ngo yavuye kwizima, noneho yiyemeza kongera kujya ku rugamba, ubwo bimaze kuvugwa yuko amaze kugira abarwanyi benshi cyane yakuye mu nkambi zo muri Tanzania. Ibi ngibi bikaba bikomeje guteza umutekano muke ku gihugu cy'u Burundi cyowe na Perezida Evariste Ndayishimiye bakunda kwita General Neva. Uyu munsi rero ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yatumizaga inama agatumiza abajenero bakomeye cyane mu Burundi, yakomeje avuga yuko kuri ubu ngubu ngo nta mpamvu zo gukindana General Godefroid Niyombare, kuko ngo amuzi aho barwananye hose mu ntambara za CNDD-FDD kuva kera, ngo aramuzi cyane, ni umugabo udatinya, ni umugabo utagira ubwoba, ni umugabo utajya utinya urugamba. Kuri ubu rero ngo Perezida Evariste Ndayishimiye mbere yuko atumiza abo bajenero i Bujumbura, ngo ahise abwira abayobozi b'ingabo bose cyane cyane iziri ku mupaka w'u Burundi, iziri ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo ko bagomba kuryamira amajanja. Ubwo yahitaga abwira bamwe barashisha ibitwaro birasa cyane mu birometero bya kure cyane, ndetse na bamwe batwara bya imodoka birasa kure cyane, yahise ababwira ko bagomba kujya ku mupaka ngo bakaryamira amajanja bakitegura, kuko uyu mujenerali Godefroid Niyombare ngo ni umugabo utajya ukina cyane ku rugamba, ngo ni umugabo yiyiziye barwananye urugamba, ngo ni umugabo utajya utinya kurwana, ngo ni umugabo w'umudasubirwamo, kandi ngo ni umujenerali ukomeye cyane. Murabizi yuko ageze ku ipeta rya General Major ubwo yakoraga kudeta, ubundi bikamupfira bitewe na General Prime Niyongabo ngo wamutengushye. Ibi ngibi bikomeje kuba mu Burundi mu gihe nta kumvikana na guke guhari muri CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi bw'u Burundi. Ibi bikomeje gukomera mu gihe yakomeje kuvuga ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe wa CNDD-FDD bwana Reveriyano Ndikuriyo ubu ngubu ngo imodoka zitwara abarwayi bakunze kwita rusehabaniya bavuga yuko zamujyanye mu bitaro, ubwo Reveriyano Ndikuriyo bikomeje kuvuga ko yongeye guhabwa amarozi. Iyi nkuru ikomeje gukomera ku mbuga nkoranyambaga mu Burundi ndetse no mu bitangazamakuru bya leta, aho bivuga yuko Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ngo yaba yongeye guhabwa ishyano. Ibi ngibi bikaba bikomeje kuvugwa mu gihe Reveriyano Ndikuriyo bitaba ari inshuro ya mbere bigaragaye yuko yahawe ishyano, kuko n'ubundi yigeze guhabwa ishyano akajya kwivuriza i Dubai muri Arabic Emirates, muri ziriya leta zunze ubumwe z'Abarabu. Ibi ngibi bikomeje gukomera mu Burundi mu gihe hakomeje kugaragara kutumvikana gukomeye cyane cyane mu bihangange byo mu mugambwe wa CNDD-FDD, birimo Reveriyano Ndikuriyo, birimo General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, birimo nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, birimo n'abandi bajenero bakomeye
bakomeye cyane barwanya urugamba rwa CNDD-FDD, aho bikomeje kuvuga yuko aba bajenero bose barashaka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeza kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi bikomeje kuba kaga gakomeye cyane noneho kuri CNDD-FDD, ubwo bikomeje kuvuga yuko Reveriyano Ndikuriyo yahawe amarozi, yongeye guhabwa amarozi. Ibi ni ibintu bikomeje gukomera cyane mu gihe umutambukanyi w'umugore w'igihugu cy'u Burundi bana Angeline Ndayishimiye nawe yavugaga yuko adashyigikiye yuko Reveriyano Ndikuriyo akomeje kuba umunyamabanga wa CNDD-FDD. Ibi ngibi bikaba bikomeje gukomera mu gihe na Madame Denise Bucumi, umugore wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza, nawe bivuga yuko ari we wari ushyigikiye yuko Reveriyano Ndikuriyo akomeza kuyobora umugambwe CNDD-FDD. Uyu mugore ukomeje no kuvuga cyane yuko mu gihugu cy'u Burundi umugambwe wa CNDD-FDD ngo wananiwe kuyobora neza igihugu cy'u Burundi, nguha abarundi amahoro, nguha abarundi iterambere. Ibi ngibi bikaba bikomeje gukomera mu gihe uyu mugore wiwe ngo akomeje kwifuza yuko nibura CNDD-FDD yava ku buyobozi bw'u Burundi ngo hakaba hayobora Agatorwasa ukomeje kuba utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Nubwo byakomeje kuvugwa yuko mu gihugu cy'u Burundi CNDD-FDD ngo yaba yarahaye amafaranga menshi cyane ngo agera ku bihumbi 300 bya buri kwezi by'amadolari byajya bihabwa Agatorwasa ngo kugira ngo atazazamura umutwe ngo yongere kwigarurira abaturage b'u Burundi, kuko byamaze kumenyekana yuko umugabo Agatorwasa ngo akunzwe cyane mu Burundi kandi abaturage bamwiyumvamo cyane kurusha Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi bikaba bikomeje gutera urujijo rukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi muri politike n'umutekano ndetse na diplomasi. Ibintu bikomeje gukomera cyane kandi bikaba bikomeje gukomera cyane ubwo n'ubundi hakomeje kuvugwa yuko Ngiyome bunyoni Lieutenant General uri uherutse gufungurwa vuba ngo yaba aherutse kuvugana byihuse na Lieutenant General Niyombare ngo bakaba baravuganye kuri telefone ngendanwa. Ibi bikaba bikomeje gutera urujijo rukomeye cyane ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ibi bihanganye mu Burundi, ibi bihanganye byarwanya intambara ya CNDD-FDD, abakomeye mu Burundi bakomeje guterana amagambo kandi bikaba bikomeje kugaragara yuko abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi bose ngo bameze nk'abakoze agatsiko, bameze nk'abakoze politike yo gukora groupe noneho bakarwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Aba barimo General Gervais Rakobuca, bakabamo General Ngiyome bunyoni, bakabamo Reveriyano Ndikuriyo, bakabamo General Gervais Rakobuca batazira ndakugarika, bakabamo noneho n'uyu mugabo Niyombare watangiye gushinga umutwe w'inyeshyamba, umutwe ngo ugiye kwifatanya na Red Tabara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, noneho ngo ugatangira kurwanya igisirikare cy'u Burundi cya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byakomeje kuba ibintu bikomeye cyane, amakuru akomeye mu mutekano w'igihugu cy'u Burundi, aho abarundi batangiye kugira ubwoba bukomeye cyane cyane abari hariya mu Cibitoki, abari hariya mu ntara mu murwa mukuru wa Bujumbura, aho bivuga yuko begereye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi aho izi nyashyamba zitangiye kwitoreza.